Akwande mamakhe Nivukile. ngithabile ngingathabile ukuzoba kini. Ngithokoze mphathi, ngiyakwazi ngoba ibhola uyithanda kakhulu mphathi. Kuhle kimi into enkulu ukuthi silethe ubuhle esimhatshu kweKwizi FM ngokuhlanganyela nama-stakeholders afana nezwekazi. Manje-ke nalokho-ke sithena sibona ithuba lokuthi sihlanganyele ngomnqopho wodwa, umnqopho wokwenza nasithwayamlando esiyenza namhlanje siKwaNdebele. Sabona kulithuba eliqakathekile bona kufanele silithathe vele simhatshu kweKwizi FM. Okuthome namhlanje ithwayamlando begodwa la iyakhona iyathusa. Okuhle ukuthi izwekazi vele beyinalo ihlelo lokwenza umnyanya ofana nalo. Sathoma sayixoxa-ke noZulu ukuthi nayinje iyafuna ukuthi ngathane siyayihlalela nayizokwazi ukufumana nasi-momentum efunekayo ikwazi ukukhula ngendlela ekufanele ikhule ngakhona. Akukhonakala ukuthi kweKwizi FM ibe ngaphandle, sihlale phasi sisponsane. Kwakhonakala ukuthi sikhulume ilimi elilodwa sazwana. Kwafika la sizwana khona ngokuthi sizokuba ngabanye bababelane abakhona phakathi kweproject le. Umnqopho omkhulu thina ukuthuthukisa isitshaba sekhethu. Uyazi ngamahlelo wonke esiwenzayo sithuthukisa isitshaba sekhethu, siletha zonke nazi izinto ezibonakala ngathi zikude siziletha esitshabeni sekhethu. Namhlanje sizibetha isifuba ngalokho kwenziwa izwekazi begodwa sifisa nokuthi ubudlelwano bethu buragele phambili bukhule. Umdlalo ube mhle khulu kwamambala mamakhe. Okungikareleko-ke godu nawusababaza ubuhle bomdlalo ngaphakathi etatawini, lokho engikubone kwenziwa badlali nase baphuma ngaphakathi etatawini kuphela umdlalo. Ukuthi lokho abalandelini ababa ukuthatha imithombe, abalandeli ababa ukubachidela beza ebalandelini bathatha ama-selfie. Ngoba into esifuna kongileyo, khumbula silinga ukuletha nasinto emntwaneni ekhaya, emntwaneni omutsha ukuthi bayafinyeleleka. Nawubona abadlali abafana nabo Dr. Khumalo, abafana nabo Renile Litsolinyane, abafana nabo Chisboy Mukwena, abo Bevan Fransman bachidela ebalandelini bathatha imithombe zabo boLucky Lekhwathi, abadlali ezingeni eliphezulu, badlaleli bafana. Kuyakutshela ukuthi umntwana ekhaya napa bayafinyeleleka begodwa amagugu abo akasikude ngalendlela ocabanga ukuthi ngakhona. So kithi okukhulu yilokho ukutshala ithemba ngaphakathi kwesitshaba sekhethu. Ngiyathokoza Thandiba Makhe, asithokoze umlaleli kweKwizi FM, sithokoze bonke ababelani bethu, sithokoze i-Foundation ngaze kwenzeke lapha sithi kwangathi uzima nabezimo bangayilula ikwazi ukuthi ikhule indlondlobale i-Foundation begodwa imnyanya efana nale enqophe ukuthuthukisa isitshaba ikwazi ukuthi ikhule iyaphambili. Thokoza kwamambala sithi ulalele kahlale nomhathi kweKwizi FM konke la kunobuhle khona ngona somlo yonke into nobuhle uyazi nitho kweKwizi.